bab 49 dambugal capanna e jeenayi ɓangal ka riyadu salihin no yewta en joni ijra'u ahkami nas e yoɓegol ñaawoɓe yimɓe ɓe jogiiɓe ñeeñal hikma on ka yimɓe ɓen ala zahiri e dow ko feeñi kon wa sara'irihim e gundoji maɓɓe ɗin ilallahi taala faade ka Allah tedduɗo o towuɗo o qala allahu taala la daari fa in taabu si tawi ɓe tuuɓi wa aqamu salata wa atu zaka wa atawu zakata fa hallu sabilum haray terte laayi maɓɓe ɗin ijra'u wona yoɓegol babu dambugal ngal no yewtan ijra'u mi mana piiɓaregol fi accegol terte ahkamu nasi ñawore ɓeɗo yimɓe ala zahiri e dow ko feeñi kon wa sara'iri me gundoji maɓɓe ɗin accegol ɓaara ñawore maɓɓe ne ilallahi ta'ala ka Allah wa an ibnu umar radiyallahu anhuma anna rasulullah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala maki umirtu mi yamirama no qatila nas ande mi haɓata yimɓe ɓen hatta yashhadu ha ɓe seedito an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wa yuqimu salata ɓe ñiɓe juldine wa yutu zakata ɓe to zakka ɗitati fa ida faalu dhalika so ɓe huwi ɗi asamu minni hara ɓe dandi e junngo andi mahum ƴiƴam maɓɓe ɗen wa mo walahum e jawle maɓɓe ɗen illa bi haqqil islam so nara ko haqqi islam goo woni ko ɓe tuusi wa hisabum hasu hoore maɓɓe nden noon ɓe naata yiite ka ɓe natata ko honno haray ɗum ɗon alallahi taala no ka Allah muttafaqun alayhi وعن عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال وما سمعت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إماك من قال كلا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر ويد بما يؤبد كلا كونا ريدكم من دون الله كهوتا الله حرم هراي حرمي مالو jawdi oɗo ndi wadamo e ƴiƴam makko ɗan e jungo dendanangal julɗo o hisabu haray noon hasboore makko nde alallahi no ka Allah e ta'ala tuuɗo rawahu muslim wa nabi ma'bad al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu anhu qala ma qultum in mi wi'ani li rasulillahi wa nande nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'ayta yeti yo nelaɗo in laqitu rajulan simi fotti e gorko minal kuffar jeyaaɗo e heeferaɓe ɓen faɓata talna men pii fadaraba e hidaya dayya o soppiri gooto e juuɗe an ɗen bisayfi kaafa kam faɗata o taƴingo junngo am tumma laada minni refti o luuborilam bi shajaratin leggal fa qala o wi'i aslamtu lillahi e min mi jebbilanike Allah subhanahu wa ta'ala aqtulu haray hani yomi warumo ya rasulallahi badan qala ha ɓaawo wi ɗum aslamtu lillahi kono le o soppiri gotel e juuɗe an ɗen kaafa kan e o luuborilan kadi leggal ɓaawo o waɗi ɗum ɗo inami nde mi jebbilanike Allah ene haray baada ɓaawo wolingol kongo hani yomi piimo yomi warumo fagalani laɗmati la taqtulu ta warmo dey فقلت من يا رسول الله قطع هداية ديا وتجي قوت لجود أن ثم قال ذلك رتنون أولي من دو بعد ما قطع باو تجي جنگ أنغو باو تجي جنگ أنغو هاو ذي نشولي فقال لا تجابي قدم ويما لا تقتله تاورم فإن قتلت ساوري متندو باو ولنغو كونغو كما كو ودنو أدنو هراي أيافان ساوري مباو فإنه هراي أنو بمنزلتك أونتي إبلاسما قبل أن تقتله نو نو أدي a wardemo wa innaka haray an kadi bi manzilati a wonti e place makko on qabla an yaqula ko adi o wi'ude kalimatahu konngol makko allati ngol qaala ngol o woni mana sa warima ara a wonti kefeero o wonti julɗo ko raɓɓiɗi konno muttafaqun alayh konno noon julɗo jibinaɗo ka diina mo meeɗa taƴudema junngo ha hande mo meeɗama waɗude goɗɗum ha hande sa an noon a yeehi a piyi oɗo a wari oɗo a beresini oɗo a ƴatti jawdi oɗo haray kon ɗon ñawre ma nden an oɗo ko julɗo e kefeero fotti o piiriɗi e kefeero ha kefeero on taƴi junngo makko ngon few non o luuborimo leggal kadi non o wi'i noon min dey ashhadu an la ilaha illallah min mi jebbilanike Allah tawi sellitata hande kadi julɗo on ka yettitomo hay soppande kaafa wotere hay luuɓande wotere sellataka o yettomo est ce que noon joni koko julɗo yaata tawa julɗo nina mani ɗaɓɓita e makko jaggita e makko est ce que haray ko ɗum ɗon sellata
الجواب لا جواب يونك وما نافر إنه كوني نكانك بمنزلة كرايواتي بلاسما أي معصوم الدم وني دم دا بجي يندم حكومه كنيا يترقل بإسلامي سبسيل من لما كونه ومعنى إنك أم بمنزلة أونتي بلاسمك ساوريمو أي مباح الدم أونتي دقي جيجن بالقصاص سبيوت تقول لورثته قلوني في ونندرونو بمبين أي يجمع دان دقي كي yottagol e ma e jungorona e ɓe dagani ke ɓe yottagol e ma kala ko waɗɗa o hen la annahu bi manzilatihi fil kufuri wona wasi haray wonde e na ko woni kon e place makko e nder keferankaku ngun o iwino ɗon saabu ko wi kon aslamtu lillahi wallahu alam wan usamata yettama usama bun zayd radiallahu anhuma qala maki ba'athana rasulullah nelaɗo allah sallah sallam nelno men ila huragata ka huraga min juhaynata immorde juhayna fa sabbahana alqawma min wonde yimɓe ala mi yaha yimɓe dow ndiyam maɓɓe ɗan wala heɓitu mi hawri noon ana wa rajulun min e gorko goo min al ansar jeyaɗe ansariyankoɓe minen ɗiɗo min hawri rajulan e gorko goo minhum immorde ɓe falamma gasinaw ɓa min suppitiki e makko min suddimo min attaquimo qala wi la ilaha illallah fiyo min andu ko julɗo kono minen min sikki min mi sikki ko woliri ɗum ko fi yo daɗo fa kaffa anhu l ansariyankejo on kañum haɗiti e makko soppalimo memalimo ila ka wiɗo la ilaha illallah min noon min mi accali min mi sikki aray ko woliri ɗum ko fi no daɗira men tum wa to antuhu mbirumuhi mi tufirimo labboru an ɗum hatta qataltu ha mi warimo falamma gadimna al madina ɓamen hewti madina balaha dalika annabiya sallallah sallam nelaɗo humpiti ɗum فقال لي بما كان يا أسامة أقتلته حقنا ما الله ورؤه بعدما قال لا إله إلا الله واوي لا إله إلا الله يريد أي مكة وردام قلت من يا رسول الله إنما كان عندك أولاتي كولي كونغول متعودا كفي مولا غولان كفي دق غولان فقال نلا ما كان من لنداك مدن قتلته أوري حقنا ما الله بعدما قال لا إله إلا الله واوي لا إله إلا الله فما زال neraɗo serali kadduwaɓe filli nongol konngol alayya e hoore an hatta tamannaytu ha mi yeli anni lam akun aslamtu a sikkay hara bete mi silmano qabla dhalika liyami ko adi ngal ñallal fiyo mi silmo nden ñande muttafaqun alayhi wa fi riwayatin naɗe fillaye jon noon enen hiɗen warde wiɗo la ilaha illallah juuli jangi hoori itti zakka ɗen tawdemo ka place makko ma ka nder galle makko himo tawede ka galle makko ma ka place makko o ware kon ɗoni alhaali ɓe wonɓe warde ɓe alhaali wonɓe wadde ɗum fii tun hiɓe yeena mbuuɗi fii tun hiɓe noma e poste ji koni hay numuɓe ɓen hay yeenaɓe ɓen hay yoɓayɓe ɓen hay wonɓe ɓe nelde ɓen ko walotoɓe maaya wona ferema kamɓe wa fi riwayatin naare fillaye fa qala nelaɗo rasulullah sallam nelaɗo maki a qala la ilaha illallah wa qataltahu o wi la ilaha illallah ha o gayni a warimo ɓoltumin ya rasulullah innama qala andu ko wulirgol konngol hawfan min asilay ko kulol armo on qala nelaɗo maki afala shaqaqta an qalbi aw hanno seeka ɓerde makko nden hatta talama ha anda a qala ha ko wulirgol ko fi daɗugol amla ka ko fi islam o wuliri ɗum fa qala ha o wulingol hikka nder ɓernde ton amla ka o wolangol ka nder ɓen aw hanno seeka ɓerde makko nden daara ɓa a wi an ko o wuliri ko fi kulol daɗugol aw hanno seeka ɓerde makko nden daara fama zala neraɓe serali yukarriruha ɓe filli no hatta tamannaytu ha mi weeli anni hana min aslamtu mi silmi yawma idin nden ñande alharqatu bi dammil ha'i sabu ko ha on waɗa kon alhuraqatu sabu ko ha on waɗa kon tural wa fathi ra on waɗa paccal batun ko nokkure min juhayna immorde juhayna alqabilatul ma'ruf ko gorol andangol noon wa qawluhu konngol makko kanko usama ko wi ko muta'awwidan hari oya mawlo to woni ay mu'tasiman ko wonɗo dandinade biya sabu konngol ngol min qatil immorde waregede la mu'taqidan laha wona o fiɓuɗo ngal ka nder ɓernde makko wa an jundubi ƴettama jundubi bun abdillahi radiallahu anhu anna rasulallah nelaɗo sallallahu sallam ba'asan o nelno nelande o imminande minal muslimina immorde juluɓen ila qawmin mushrikin faade yimɓe sirkoɓe wa annahum tawno kamɓe iltaqaw
ɓe fotti noon wa annam noon no wondema kamɓe iltaqaw ɓe fotti fa kana laati rajulun gorko goo min al mushrikin ida sha'a e hari himo yiɗi an yaqsida nde o faandoto ila rajulin faade gorko min al muslimina immorde julɓe ɓen fasada lahu e ɗasada lahu o faandimo fa gatalahu o warimo tawi yo yiɗi gorko goo e ɓen mushrikinaɓe toon kono on ko silmuɗo suuɗi o faandi ko yahugol ka gorko gomɗinɓe ɓen ɓattomo gundoda e makko tun noon on gomɗinɗo yi'imo tun qasada lahu o faandanimo fa gatalahu o warimo wa anna rajulan e wonde gorko goo min al muslimina immorde julɓe ɓen qasada gaflatahu o faandani ko ɗum woni welsindande makko nden wa kunna min laati natahaddasu an meɗen yewta annahu wonde on usamata ko usamata bun zoyd falamma rafa alayhi sayfa ɓaawa ɓanti kafa kan e makko fi warugol mo qaala on inni la ilaha illallah e hoore ɗum faqatalahu o warimo fa ja al bashiru humpitowo ɗum on ari ila rasulillahi kanelaɗo allah sallah sallam o humpitimo fa salahu o landimo wa akhbara o humpitimo hatta akhbara o ha o humpitimo habra rajuli fiyake oɗo gorko kayfa sana ko honno o warri ɗum fa da'ahu nelaɗo noddimo fa sala ɓe landimo fa qala nelaɗo ma kelima qad saltahu kun ɗum waranɗa o fa qala on gorko waɗɗo ɗum wi ya rasulallah e awja'a fil muslimina o muusi ngaygo ngon e jungo julɓe ɓen o qatala fulanan wa fulanan o wari kaari o wari kaari o wari kaari fa samma lahu nafaran o kontani nelaɗo ɗon groupe buy jama buy julɓe ɓe on ɓe oɗa wari wa inni mi hamaltu alayhi mi attaque mo tun noon on sumati o woli ngol ɗo konngol faramma ra sayfa ɓaawo yii kaafa kam mi sutanike mo o anndi min mi heɓay woni kutu makko qaala o wino on say la ilaha illallah qaala rasulullah sallam nelaɗo allah maaki hay so wari temedere hay so wari wulure a ɓataltaw e a warimo ɓaawo o woli ngol konngol qaala o wino am hihi nde mi warimo qaala nelaɗo maaki hihi fa kayfa tasnaw ko honno warroyta bi la ilaha illallah ngol konngol wiyetengol la ilaha ko honno gerdoyta ngol ɗo ko honno e ngol ɗo feƴƴindiroy tum ida ja'at singol aroy yawmal qiyamati ñande darngal ngol wullitike e ma hiɗa wari wowluɗo ngol ko honno waɗata nde ñande qala ya rasulullah kayne laaɗo allah istahfir li awa toranolan allah yaafuye mi halkike mi maayi jaka mi perdi mi andali qala ne laaɗo maaki wa kayfa tasnaw min na ɗum mi landima mi inni ko honno gerdoyta bi la ilaha illallah e ngol konngol la ilaha illallah ida jaa singol aroy ida jaat singol aroy yawmul qiyama fa ja'ala o wonti la yazidu ala an yaqula o ala ɓeydude e hoore ngol konngol koye mum tun kayfa tasna bi la ilaha illallah ida jaata yawmal qiyama konngol ɗo konngol o continue o woli o fillini rawahu muslim joni noon ko honno noon enen warirten ma ɗum ko honno noon enen warirte e jamanu meɗen ko honno yimɓe immorto e jamanu meɗen wara e jamanu meɗen wiɗo la ilaha illallah gollitiri kadi la ilaha illallah haray ko honno oɗo e la ilaha illallah on feƴƴiniroyta ñande dargal haray landal ngal oɗa landangal kala warɗo julɗo hande wonɗo gollitirde islam haray kanko o landama ɓuuri ko oɗa landa kon sabuna oɗa ko o wari ko wiɗo la ilaha illallah kono o gollitira la ilaha illallah taw amma noon ammo wonɗa warde hande on ko wiɗo la ilaha illallah gollitiri kadi la ilaha illallah on faami yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyden hisinde alhadith 400 hadith temeɗɗe nayyi ila fuɗɗiɗen deftere nden andon noon deftere nden fof ko hadith wulure e temeɗɗe jeenayyi e jeenayyi wulure e temeɗɗe jeenayyi e jeenayyi mbi mana 1900 afan wulure temeɗɗe jeenayyi e joyi ko ɗum woni hadis gon kon e deftere nden mbi mana 1905 joni noon ko 400 hadis on woni ko heɓuɗen ɗo hannde o anndi ɓeyden haɓɓude sentir ɓeyden wakkilade ko ɗum woni ko hellata taɓal mayre on woni ko gaynuɗen ɗum وعن عبد الله يتام عبد الله بن عتبة بن مسعود قال وما سمعتم نني عمر بن الخطاب سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إنما إن ناسا ينبغوا كانوا بلاتك يؤخذون بالوحي بنانغيرتنا وحي في هذه رسول الله جمعنا نلادو بسوء أبوني وحي جيبو دكلارا وإن الوحي وعندنا وحي قد انقطع تجيهن وإنما نأخذكم عندكم من نانغيرتا ومن كدي الآن جوني بما ظهر لنا كسبك فيني منكم
ko ɓangani men ko min amalikum imorde golleli mum ɗin faman azhara lana kala feññinanɗo men hayran ko moƴƴi ammannahu men hoolotomo min holnamo min wi'a ko gomɗinɗo wa qarrabnahu min ɓannitamo walaysa lana alaname min sariratihi imorde tefugol gundoji makko ɗin chey'um hay e hunde allahu ko allah yo hasibu woni ko hasiboytamo ñande dargal fi sarirati e gundoji makko ɗin teddungal mum waman azhara lana kala feññinanɗo men suu an bone lamna amanhu min hoolotakomo min jaɓata ko gomɗinɗo walam nusaddiquhu min gongintamo e kala ko woyi wa in qala hay so tawi woni o wi'i inna sariratahu wonde gundoji makko ɗin hasanatun ko moƴƴi men ƴettata haray ɗon kadi ñawore makko nde hino ko allah rawa al-Bukhari ko imam Bukhari ko filli hadisi on haray babu 49 ko ɗoni dambugal capanɗe nayi e jeenaya ɓangal haray ko ɗo woni ko ngal ɗon kadi lanni haray yiltoɗen ko ɗum woni rewtoɗen ɗum ɗo kadi ha moƴƴa famin ɗum ɗo ande noon min en si waga e deftere nden no mari dambuɗe 372 joni noon ko 49 dambuɗe woni ko gaynuɗen hadiseje ɗen e kadi ko kastan hadise on woni ko heɓuɗen ɗo ɗon andile en janti ko wiɗen hinde mari ko ɗum woni hadise wulure e 995 ɓeyden wakkilade yo Allah newina en gaynugol nde e rawnagol nde Allah holli en hiɗen gaynu nde few ñobbinde hiɗen du'o hiɗen waɗa batte du'a gaynugol nde ngol allahumma rabbi sallallahu alaihi wa sallim wallahu a'la wa a'lam